Setlamo sa motlakase se mo dipharagobeng, sekoloto sa boMasepala, mafaratlhatlha a bogologolo le tlhokomelo e bokoa ke a mang a mabaka a kaiwang a kgoreletsa setlamo go neelana ka motlakase sentle. Mo ngwageng ono, Eskom e setse e timile motlakase malatsi a le 100. E na le sekoloto sa dibilione di le 400, ebile e kopile NESA gore e oketse tlhwatlhwa ya motlakase ka diperesente di le 32 fa moranang o roga mo ngwageng o tlang. Badirisi ba re Eskom ya ba hupetsa. Well, currently, the entire country is experiencing feats of load shedding. So now, if they are increasing the tariffs on electricity, unfortunately, we are receiving less electricity as it is. Especially that percentage ba itlhatlosang ka yona. boMasepala ba ba jaaka Maluti-A-Phofung ga ba dire tiro ya Eskom botlhofo. Masepala ono o na le dingwaga o palelwa ke go laola tlamelo ya motlakase. Ebile o mo kgatong ya bofelo go neela Eskom marapo go fa baagi motlakase. Ka hona re dumelane re le khotla la motso ga haufinyane re tlo tekenela dumelano le Eskom hore ba nke tsamaiso ya phepelo ya motlakase ka hohle. Re se re emetse ofisi ya deputy president David Mabuza go netefatsa letsatsi la ho tekena dumelano eno. Masepala o mogolo wa Mangaung o pega molato wa go sa kgone go duela sekoloto sa dimilione di le 306 go load shedding. Masepala wa re o duela ditshenyego tsa mafaratlhatlha tse di tlhodiwang ke load shedding ka madi a seng mo tekanyetsokabong ya one. Mathata le hore a teng hona tjena ke yana a load shedding hobane boholo ba marangrang kapa the infrastructure ya entity ya rona Sentlek e batla e le maemong a seng matle hobane every time hona le load shedding it means tlamehile re maintain the infrastructure. Eskom mo Freystata e bega gore Masepala wa metsi maholo ke one fela o senang sekoloto le bone. Wa re Masepala wa Setsoto le one o tshwere dibuka tsa one sentle. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein.